Nga ro din na dinggen mga kasin, sa gudayan ti surat ni pakagaya mga Palmer ana pauluan, agbubudo adakulap. Dear kasin. Sagbay man nga inakisalaysay ti pakasarita kasin nyo nga kahit kung iburay kada kayo iti deto nga programam. Kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo. Kastamenten katigiti si Bubukel nga or kada kay amin nga kaming tinaymar si studio nga kanayin nga mangmang tiliwliwa kada kami nga agbibuya. Kablawak pa digiti padak nga viewers kastamenten katigiti nayat nga sponsorsyo. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasarita kasin nyo ngamin adda parikot ko akayat ko apabalakadan kada kayo. Nabayag kamin ken ni Maribel nga asawak addaan kamin iti duwa nga anak agpada nga addada iti high school when agad adal da iti high school. No kaanumot nga dadakkel dagiti anak min kasin nyong isumeti sa sangbay tinakaro aparikot mi nga agasawa. Tagpadpada kami nga nakaaramid iti nadagsen wenno nakaro abiddot. No anya dagita nga biddot nga naramidan mi iti asawak ken no anya ti parikot ko ita nga kahit ko nga itaklin kada kayo. Kasi man nga irukik ti amin kasinyo. Anya pare, matuloy tayong tunumalim. Uwi na pare. Urenta kapawpawit ni bagat ko. Kapawpawit na ti dakkel a kwarta, dakkel agatad. Dandani nga min sumang petisunan. Kat agbubudo ti dakulap ko pare. Talaga pare. Kaya na. Kat no kasta nga agbubudo ti dakulap mo kat napigsa ti gasat mo na. Nakaswerte ka. Oh. Siguro itugot ko amin nga kwarta nga impawit ni bagat ko. Tapno dakdakkel mo lat atiwak. Dakdakkel mo lat pagpuunak. Ay wala pare. No kasta nga mariknam nga agbubudot ti dakulap mo, no mariknam nga agsusyerte kan, gundawayam, itugot mo amin. Ang yung garaga pare, panunutik nga rod. Impawit ni bagat ko detoy, tanto, da kwarta nga busbusen na ito no nakabakasyon, bayad nga nakabakasyon to dito Pilipinas. Kit di, mayat lata pare. Ha? Ngamin, no agbubudot dakulap mo ako na, kung nagsuswerte ka, manayunan deta kwartang impawit na nga, busbusen na ito no, agbakasyon dito yung Pilipinas, manibudya Hong Kong. Sa bagay, gusto tako lang pare. Ayun gayam nang. Pakikit kita yun to pala, digiti duwang ubing, ito naman, mandangamin nasisita nga pag nami ken ni paring Kukoy. Ni Kukoy man, nanti kadwang baraw. Ha? Ay na, amu ka una yan, Palmer. Nang, ay, ingka man siguro makisugalan, ingkay man nga ta makipalutan Di galyera at ipapanan nyo. Saan nang, kami lang makibirthday. Makibirthday nga. Talaga mo. Ay na, anak ko. Agpanupanunot ka man. Dandanin sumangpot ti asawa manipod di Hong Kong. Kat kastamat ti ubraam. Saan ka nga daytatin kang runahan launay nga kaguran na nga aramid mo. Nga pag-apapaan nyo. Sungor ngayon sarding kung tinag-cellphone nanang kahit nga agap-apa kami. Tadi mo kaya't likliklikam nga agapa kayo. Likliklikam nga ungtan na ka. Gapo ka dayta nga mading aramid mo. Manon tinaipat-paati mo anak ko. Sambot bakit adumot nila't inati ko nanang. Ngamin mariknag no ko ang agbubudot dakulap ko. Kasi agswerte no ko Ay saan nga iti agnanayon kat agswerte ka. Baka kat no mairubo ka kaday tasugal anak ko. Ampo Diyos ko ay panunutim dagiti anak yo duwada kat kasano nga ro no agkolehyo danton anak ko. Ay nananang ang pagdanagan nyo. Agsublimat pa di abroad ni Maribel.
Ay, kat namaumlatan nga kaputa ag subliso na di Hong Kong. Kat aramidem latan, deta pa nagsugsugal mo, isardeng mo kumadaytan anak ko. Anyat, awan mo ti maalam ka dayta. Maatiw ka laeng. Awan apay apulos tin bimak ng gapu iti sugal. Inanang pamatit babakit man daytan. Ay, nasaan anak ko? Ay, saan kami nga mapan makisugal nanang? In kami lang maki-birthday. Promise. Makaamu ka. Basta sanak nga nagkurang ti pamagbagaking ka, Palmer. Madi ka talaga, pare. Tiyamok man, nagbubudod dakulap mo. Nga rot, pare. Darat sumat nga. Awan pulos sa timama kadigiti pilik nga manok. Supaya. Kit gaputa agbubudod dakulap mo ako nam, kit kaskas dimot nga agsiswerte ka no. No agbubudod dakulap mo, kit iso nga binaybeklat nga sikat agpili ti tayaan ta nga manok. Kaya ita. Awan ka din tipo unang pare. Awanin na pare. Straight nga namin walo nga naabakak. Kat naipaabak ko amin dito kwarta nga impawit ni Maribel. Ti kwarta nga busbusen na ito nagbakasyon. Nikat kasano nga ron? Kasano ka makabawi pare? Pare, madinsa nga talaga't gasat ita. Saan ta nga ipilitin? Ken maysa, awanin ti kwartak nga pagpuunak pare. Awanin ti ipustak. Problema kita. No pangalalaak ti kwarta nga pangsukat ko kada ti impawit ni bagat ko. Tang, saan ka din nga ko na ninanang intay sabtun isuna di airport di Manila? Wentang, iso timbaga ni ninanang idi. Kwa. Imbagak kinanang yun, nagsarita kami nga saan latan, tay supay di pagplete. Winatang nang ipawit ka numot ni nanang ti pagplete tayo nga mapan Manila. Ken deti busbusen nanto kanon diti nga into nagbakasyon. Wentang, ken imbaga nang impawit na kanon deti igatang ko ti baro nga cellphone ko. Ha? Di, ketwiso nga rod. Isupay nga gastusen tayo nga mapandya Manila, inayon telatan kadeti paggastos to ni mama yun, nanang yun, no, adan dito. Kensi ka, Pauline. Di adanayon deti, igatang mo ti baro nga cellphone mo. Kasta aya, tatang. Kaya't ko kumamad na makita ni nanang, tatang. Makita tayo tumadamdaman. Aday sunat biyahen, itibas. Anya ti ko naman pare. Saktim pambar mo. Pare. Kapi nga saktim pambar mo pare. Ay na, madi bakit no singerenak to ni Maring Maribel. Dahil latan pare, saan mo't siguro? Imbagak ngamin nga. Anya timbagam? Imbagak ngamin nga kasapulam unay ti kwarta ta. Nagpa-opera ka ti kidney. Anya? Unay kamutan. Kasano no di mamati kasapulan ebidensya, agsapul ti ebidensya, kitain na no, tagpudno nga na operaak. Saan mo't siguro pare? Basta sa kaya naktulatan. Ngayon bagak kwa nga inutim nga bayadan. Ay madi pare kasano nga rodin dati busbusen na nga agbakasyon. Makamuak tulatan pare. Agdiskitarak tulatan, parang nadamaw tanga ka sa bali. Sika kumaangin awan na pare. Agpadatalayan mo't ka naabak. Padasim kin ni paring Eugene. Bueno ni paring da interest na day jay. Kit anusa mo na pare. Napiala nga hangag duda, hangag duwa-duwa ni bakit mo nga naipaatoy mo ti palot na ti kwartang impawit na. Sa bagay. Anusak lata na. Anusak kung ti da interest na. Malamang nga pare. Kuyugin ako nga rod ta. Intama nagdiskitar nga rod. Napiala nga da igem ko nga kwarta nga busbusen ni bakit. Kompormento ditan nga pagremedyo ak manen tinayon na. Tatakil mo't nga rod, dati na paabak ko nga kwarta na, pare. Na pare.
Saan ko mga siyak timpambar mo Ang mga numabuking dagat, pati siya kaguran ni bagat mo. Saan mo't pare? Basta sakayan naktulatan, sabayan nakto. Anya, api masapul mo't kwarta anak ko. Nang, saan ka makatagari baka mangig ni Maribel. Saan ka di nga sang-sangput na launay? Unang, maturog, tanabannog iti biyahe. Ati dugmat ay, nabayag mat nga iti biyahe ti bus. Api nga iso tibang dawatam, damat siguro insangput na akwarta ta. Ag bakasyon nga raw nga nagkapudya abroad. 2 taon mo't nga nagtrabaho. Damat siguro igim na nga urnong na. Kuwang amin nanang. Anya? Ada ko malang ada ko masorpresa king kwa na. Ang jakay nga maamuan na. Anya nga sorpresa ti bagbagam, Palmer. Kahit ko kung mga igatangan iti alahas. Tapno may baga na nga hangko lang anak lang imas asakin kwa na bayat nga adda abroad. Anya? Kaya't ko lang mat nga maragsakan ti asawa bayat iti panagbakasyon na nanang. Kahit awam mati naira na kwarta. Kahit saan mo lang nga sorpresain ng ape kami nga gatangan pala ti alahas. Kahit kung nga maragsakan nanang, alan bayadag tumalangin ka. Ay naanak ko. Amok nga daurnong yun nanang. Ada urnong ko, ang dapi ala ada ka utak no ada ka sa pulak. Ay unay ka butten aya. Alan ananang, bayadag to sublik tumulaang. Alang isublim to nga isubli Kung inur-urnong ko dahi nga kwarta. Oo nanang, agyaman ak nanang. Ay bakit? Nakainanakamat siguro. Ay, nakaturog ak mat basit lakay. Ang kurang pa Tada pala jetlag ko. Kastaya. Kat, inta ko maigatangan ng cellphone ni Pauline. Magagaran launa yun. Kit, apay di mo pala ingatangan aya. Saan? Inuray ko nga ron nga sumangput ka. Dati ni. Dati ti igatang ti baro nga cellphone na. Tedo mga ron nga kwarta. Amod ti latan tinabati. Inted ko impawit ko ka. Siya akong ti mangigam itatadag dito yan. Bagak mo't king ka nga. Impautang ko kin ni... Kit, di ba't ko na mga singirim? Inutin na ka no. Ay na, deta ti kung kunaking ka. Inkasingirin kunaking ka. Ay na, maawatam ko man ni pareng Kukoy. Bakit? Sana mo't nga basta-basta nga mabayadan DJ. Inutang na kanya. Basig mo lang inutang na. Kadapi na batin Ay naapo, aya. Kaanang ti busbusik ita, no may busda ita. Agbayad to. Sana balay, nakto singirin. Siguradum Wen bakit? Ang pagdanagam. Unaintan nga gatangan, dati kasapulan, dati baro nga cellphone ni Pauline. Tamadamdama, dati to mangan di tarwar. Mailiw kaming king ka. Ken siyempre, damo nga rabiitan tumanan nga kayda. Amok nga main iliw kamot kanyak ta. Main iliw ak launay king kan. Bakit? Ay na, sige. Basta sigurado mga singirim nati inutang ni paring Kukoy. Wen ko nakmat bakit? Diyak kahit nagproblema diyak kahit nga mawalan nak ti kwarta bayat ti kaadak ditoy. Wen, ado ti ginaskan nga gatangak. Adapi ipagnak nga papel ko. Wen ko nakmat king ka. Anya launay danag mo na ya. Ay, makabadnog. Supay alakay. Angim naragsak mat. Taka na nakapagkukuyog tayo manan nga pamilya. Kaya nagkakalang tayo nga nangan iti restaurant. Makitak ti ragsak dagiti anak ta. Supay
Makaayo damot, maragsakan da nga, nakaawid da. Ken maragsakan unay ni Pauline, tanay gatangan tayo ti baro nga cellphone na. Manupay tinabati nga ti kwarta. Bam tayo nakagsingir into nubigat. Kat rumbeng nalaing Kat ado pwede kiti ka sa pulak nga gatangan. Awan ti danag mo. Ay. Maturog ta nga Ruden. Oh. Damo nga rabiin ka lang nga. Ada dito eh. Di mo ka di kayat nga gundawayan tan. Apay mailiw ka launa yun Kauna. Baka mo't no adalakad yun, dapag na yung kiniparing kukoy. Ha? Awan. Awan ti papanan nyo nga sugalan ita. Uni ka mo't bakit? Anak mo unay mapanan iti sugalan. Ay na, Palmer, amamuka una yun. Iso nga di mo kayat nga gataang kat cellphone mo, di mo kayat nga adapang kontakak ka, tunggal awang ka dito'y balay. Apay, jak kumaamo, ayan, deta style mo. Ay na, jak masangot ag cellphone, amumat nga jak ko na kapisado tag cellphone. Kat pang tawaga korking ka, tawagam lang tandi kita anak ta, tay bagada kanyak, no ti bagam. Tigid di bagam kat di mo kayat nga matawagan ka, no adapapapanam, apay. Di mo kayat nga maduktalak, kagsugsugal ka manen, mapan ka man makipalpaluten. O rin di mo ibagbaga, amok. Tatunggal ibaga kanyak, dagita anak tanga awan ka, nga ipakadam nga mapan ka lang makiinom, amok nga sa bali manen di papapanan nyo. Ay, unay mo tin bakit sangsangpit mo laang sermonan nak manen. Saan ko nakmat? O, tapang managdag mo. Ay, nawon tanalaing di kita kakadwam. Takalkalubanda ka. Kinama mo ka. No, agbubudot dakulap mo ako namon, talaga nga, gumatil ka matan nga mapan makisugalan. Saan ta ko mga pagsaritaan da ita? Sangsangpit mo unay, agungungot ka. May ka man dito eh. Tala ka man. Apo aya, awon mati, badingin naramid ko. Api nga uuntan na. Amok nga rod. Baka kat no, kasta nga kukuy kayon kat ada sa bali nga papapanan nyo. Ada sa bali nga aramidin nyo. Awan, si Kamet. Umay ka man, mailiwak lang unay king kambagat. Dua atawan nga. Saan ka nga narakop? Saan ta nga nagkaida itagpat na? Dua atawan nga. Saan ko nga nagkandagat ang bibig mo? Dua atawan mat nga. Saan ta nga nakapagpapas itiragsak? Imposible nga di ka lang nag-arami din. Apay. Ay na si ka Palmer. Anya tikait mo sawin. Uri no di mo ibagbaga kanyak. Adag di abroad. Awan ti cellphone nga pang kontakak king ka. Amok nga rod. Ay, baka kit no kada ita nga dua atawan. Ada sa bali nga inarakop mo, inagagkam, awan. Ada sa bali nga kinanaig mo. Ibagbagam, adaya, awan bakit? Kahit no mapang kayo makisugal, tamangabak kayo. Agawis di kita kakadwam, mapang kayag babae. Saan ko nakmut? Ay, nasaan ka nga atap ti kasta? Tawan ti aramid ko nga kasta, bakit? Umikang na. Paniknikaking ka, nga saan nakapulos nga nagbabae, bayat ti kaadam di abroad. Kasano ko mga nga mapaniknikam kanya? Babaen ti kinarugsok Babaen iti panangagit ko ken ka. Babaen iti bahara ti arakop. Ken kinarugsok. Bayat nga rumruman sain ka. Talna ka ma. Agpeso man. Umay ka na. I miss you so much. Bakit? Katapi ka sila di ka mailiw. Ha? Ay, kwa? Saan man? Api ka, samot nga kasi sigod ti reaction mo, no? Agkanaig ta. No, agkak dagita bibig mo, ken tinadumado mga pasitibagin. Anya ko ma?
Kasla di ka excited. Adoonay nga mapanpansin mo, adoonay nga madmadlaw mo, alakid din, ituloy mo. Siguro bandog mo lang nga nagbiyahe. Siguro. Tuloy ko nga. Rabawan kan ba? Magagara na klauna yan. Baliwak to timang romansaking kat na paut. Ala sige, rumabaw kalatan. Tap numalpasen. Ha? Saan ka di nga? Kayat mo ko mga saan nga aglipas nga dagos? Ado na unang ibagbagam. Alakit din. Rumabaw kalatan. Sige. Kas lang amin sangka nga magagaran nga. Italang manen nga, ada mapasama ka data. Ay, na Diyos ko, lakad adong ibagbagam. Alakit din. Sige. Banog mo na siguro. Yeah. Nalpas kan? Uwan, bakit? Anya? Ay, deta ti pambanagnig ko nga. Nabayagin nga awan ti padas ko ata siyempre. Tinaud digit, day di naudi nga bakasyon mo. Sungor nga alis to ka naglipas. Ala, sige. Okay lang. Okay lang kadiking ka nga, nabiting ka. Alakit awan mabalin naglipas kan. Sana bale? Bumawi nakto ito may kadwarikos. Agyamanak pa rin ko ita. Kinuyog na kanapan imutang. Napiala daman itit ko kimbagitin na. Makaamuak ton nga, problema nga mangbayad kadagitang inutang ko, into no ang makasubli iso na jabrod. Kininto no makabawi akin dyan palutan. Alam mo pare, ayawin ngayon pare. At damadmadlaw ko iti asawak. Anya di dyan pare? Saan nga kasla di naudi nga taon nga? Ay naudi nga bakasyon na nga. Excited nga nagawid. Excited mo? Excited mo? Itay naragsak mo iti remuar kami. Idi remuar kami kunak kuma. Remuar kami kadwami di kita ubing. Kurt, anya orti madlaw mo ako ng paring Palmer. Madlaw ko nga kaslang. Kasla limami iso na kanya. Anya? Abay, di na kadi kinayat nga agkanaig kayo. Kinayat naman. Ang imapiron pare. Basta, mariknak lata. Kasi, agduma di na udi. Kasla saan nga naragsak? Kasla okay laking kuana nga saan kami agkanaig. Tila damadmadlaw mo pare. Baka madbannog na laang. Deta mo tipan panunutin. Sapay ko ma. Sapay ko matapod nung na bandog na laang. Kasinsin Palmer. Kasinsin. Ay, kasinsin Gina. Apay, ano masapol mo? Aday bagaking ka Angim, saan ka ko mga may bigbigla? Ha? Apay, anya ka ditibagam? Saan ka din nga si Mang Pweten ni bakit mo? Uwen, si Mang Pweten. Ape ka di kasinsin? Ay na. Idi pelaing nga kahit ko nga makaibagbaga inaking ka nga. Ada kami na duktalak, kasinsin. Ha? Anya nga na duktalam? Angim, amok nga si Mang Pwet ni bakit mo? Kasi saan nga ka bailan ti konsensya? Kasi saan nga kaya ti konsensya nga ilimod diti naduktalak?
Anyat na duktalam kasinsin Gina. Idiretsum lang aminin. Idiretsum aminin tamnam mo. Gure ka, tala at ti cellphone ko tanday pakitakin ka kasinsin. Adda ngamin friend ko nga agtap trabaho matla di Hong Kong. Oh, ket? Kit adda insend na kanyak nga video nga naala nga maipakita nga. Adda sa bali nga aramidin ni ipagmaribel ijay kasinsin. Anya? Saan ka nga mangrabrabak ti kasta kasinsin Gina? Saan nga nakakatawa dayta? Saan ka mangrabrabak kasinsin? Pakitakin ka. Oh, ala, i-play mo. Takita man. Buya man. Dayta ni. Kita ni ipagmaribel dayta. Isungag pa iso. Adda kayong inarakop na. Ha? Ni kita nag lips to lips da. Ha? Anya? Ang imagure ka kasinsin Gina? Babae mo dito kayo inagag na. Dito video. Babae angin tumboy data. Kitaan ni. Panagar-arwat na pailaan. No kasta. Adda ka relasyon ni Maribel nga tumboy di Hong Kong? Ala, jak ko makaibaga hata. Siyempre, jak kahit nga makabasulak. Imbaga king kang pangaasim kasinsin saan mo latang ibagbagan nga siyak tinangidanon king ka. Madaksana. Amo matin. Mawatan ka kasinsin Gina. Awang ngamin cellphone ko eh. Isend mo kumakanyak. Awang mat cellphone ko. Isupay awang mat yamin ti messenger mo, Facebook mo. Isong awan ti pangisandaking ka. Isong imaya ka mismo dito. Itap na ni pabuyak mismo king ka. Dito insend kanyak. Dito friend ko nga. Agtap trabaho di Hong Kong. Amo na ngamin nga. Ipagmaribel. Kit idi na i-video na ida. Insend na kanya. Sige. Nagyaman akta imbagam dito eh. Anyang ti aramidin kasinsin. Kat syempre, salangadik ti asawak. Anya pa'y ti inaskin nga ipalawag mo. Maribel? Lakay. Nalawag ti pabuya da kanyak nga video. Saan kan nga makapaglibak? No kayat mo? Ipakitak a mismo king ka, ipabuyak a mismo king ka. Diti pa naging inagikyo iti mesa nga tumboy. Saan ko nga ilibak? Anya? Saan ko nga ilibak, lakay? Angin na bayag day jayen. Anya? When aklo ne ka nakaaramidak iti madi, bayad ti kaadak ijay. Angin saan ko nga makunangan karelasyon ko dito tumboy nga ibagbagam. Kas lang, nasulisugak lang, gaputan nagiinom kami ti may isa nga Domingo. Kat, amamat agin na dayo ta. Gagangay lang nga mailiwak mo. Kim sa anak nga nakirelasyon iti lalaki. Tumboy day jay, babae nga paadak. Uray pa'y panang lipot lata ti daramid mo. Lakay, pakawanin na. Kanayon mong ibagbaga. Kadagiti anak ta. No kasano tirigat sakripisyum kem banbannog mo agtabtrabaho ijay. Tunggal sumbatan nak. Tunggal isumbat mo kanyak ti pa nagsugsugal ko. Nga kayo sumabanbannog ka. Sa Bollywood game ti mo, Bram. Pasensya ka lang. At dati kong daway nga kasta ulit suron ko king ka. Nga mabisit ak king ka, taawa na pulos ti pagkonta ka king ka. Nga na iba ka dagiti anak ta nga rimwar ka manan nga kaduam di kita padam nga manugal. Masursuro lang king ka. Nga ilaw anak laeng, Palmer. Kahit gaputa masuron ka kanyak? Gaputa daguram kanyak?
Nagrelasyon ka tumboy? Saan nga nabayag dayjay? Namin ano, Maribel? Saan nga namin ado? Siguro namin duha namin tlo namin patlaang. Di mo pa'y malagip? Di mo malagip ano man namin ano ta? Siguro kat namin ado. Saan? Nagbabawyak ba dayjayin? Aging pinutot ko man ladagos, insardeng ko adagos. Sakit, plano nga ilimit kanyak. Kaya't kung nga saan ko nga ibagaking ka, kalipatik latan dayjay nga nalitim nga naglabas ko, amok ka nagbidutak. Gaputa amok nga numaduktalam, posible nga pakarakrakan ti pamilyata. Diyak kaya't nga marakrak ti binuota nga pamilya, Palmer. Isugurod nga nagsakripisyo ang kay madayo. Tapno maikak ti pamilya tayo. Iti naradya ka masagbayan. Nagruna di kita andak ta. Bakit no madadahil ti panagbasa da, no hasta nga madadahil ti pamilya tayo kunak, iso nga insarding kon, kat saan kon nga inulit ti nagaramid. Amok pa nga, Rod. Pakawanin na ko na. Kas ti panang pakawan ko keng kata amok. Amok nga magmagalatag sugsugal. Ken amok agbababae ka man. Anya, saan nakapulos ka nagbabae? Kas makita mat. Anya nga makita. Kas makita mat. Kas nakita mat ididamo nga rabita. Halos sa pag-iusok ko pailaan kat rumor ti kayatnan. Anya, uri matayak itan. Uri makimatak itan sa anak pulos nga nagbabae. Siyempre, mapakayo mo makipalpalot na mga abak kayo. Imposible nga di kayo mapanagbayad ti babae. Saan? Abi nga nga kasat pamatim. Abi nga kasat panunot mo. Kaday dapat ipagbagada kanyak. Dagiti padak nga OFW nga mamalot mat manugal mat di asawa da. Kastat nakapasamakan da. Nagbababae dagiti asawa da. Isuda saan kanyak? Saan nakakasjay? Uwe nagpaiso, agbubudod digiti dakulap ko. Iso nga kayat ko tagsugal no kwa. Ngem saan na pulos nga nagbubudod ti lokdit ko? Kasi ka, nagbubudod deta. Deta kukwam, iso nga nagbiro ka tumboy? Siyak, dakulap kulat nagbubudo. Sika, deta kinababaim. Deta kipyas mo. Ay, lakay, baka warin na. Sa anak pulos nga na, saan ka pulos ka liliputan? Kinuri no agbudo man dati lukdik ko, sa anak nga agsapol iti sa bali. Madinak ka di mapakawan. Palmer, lakay, madinak ka di mapakawan. Auriag pa rin tumengak iti sang wanam. Pakawanin naklain. Pag-aasim pakawanin saan kung ito nga aramidin? Napayagan ngayon sarding ko. Pag-aasim lakay. Tumakder ka. Sakto lang tumakder rin ito nung mapakawanak. Tumakder ka. Apay. Saan ka rumbing agpakawan kanya? Apay. Taadamot basol ko. Anya? Nukas na nagbabae kang agpaiso. Pundo ti at... Saan ka nagbabae? Ha? Ngayon madamit tinaaramidak nga bidot. Ngayon kidawik kadiking ka. Apaman nga ipudnok king ka tinaaramidak. Quits tanton. Anyan tiket mo asawon nga quits. Anya tinaramid mo. No saan ka nga nagbabaya kunam, anya tinaramid mo. Anya tinaramid ang madakil abidot ka kunam. Sige. Pakawanin ka itinaramid mo nga pananglipot mo kanyak. Babayan iti panakirelasyon mo iti tumboy di Hong Kong. Nulakid di mapakawanak. Ha? Nga naipaatoy ko sugal deti impawit mo nga kwarta. Anya? Tamo
amok mo na ipautang mo? Ay, gwa. Naipaati ko bakit? Anya? Nangalam nga ron, intid mo kanyak. Dating gatang di cellphone ni Pauline. Kinagititid mo kanyak. Gwa. Inutang ko lang. Bakit? Nga da interes na. Nagdakkel na yung nga gatad. Palmer! Oh, palalam, nagdakkel na nagbanbanugag na yung Iso nga road, quit stand. Pakawanin ka, ano pakawanin na? Basta tulungan nak tumangbayad ka digiti nagbuludak. Anya? Oh. Di ba di mo kahit nga marakrak ti pamilya ta? Wala nga nagdakkel na yung nga gatad. Ipaati mo? Agbubudo nga min ti dakulap ko hindi. Kaya't ko lang nga manayunan, tapno naragsak ti pa nagbakasyon mo, iso nga nabang ko impadas ti gasat ko angem naati mo amin? Impaati mo amin? Wala imbati mo? Oh, api nga pungtot ka, aguri ka. Adabasol mo kanya ka, di ka pipinakawan. Anya? Iso nga nagpinakawan ta bakit? Nabayag nga minin nga, maproblema anak. No kasanok nga. Ay, unay kamatan. Anya dahito yung inaramid mo. Oy. Nakarkaro dyan inaramid mo bakit? Tandaan am. Ay, di ba? Naamiris mo? Nakarkaro dyan inaramid mo, ngayon inaramid ko. Uray bay Kasano nga rodan? Ag pinakawan talatan, mabalin. Quits talatan. Lipatin talatan, di na pasama. Lipatik nga nakirelasyon ka tumboy, lipatin mo na tamatan nga, naipaati ko dati pawit mo nga kwarta kanya. Mabalin ka di bakit? Madi, yakayat. Bakit? Papanang bakit? Tumalaw kami, kadagiti anak ko. Anya, aguri ka. Nadagdag sin di basol mo nga di basol ko Bakit? Daytan, tiamok na makalusutin. Tiamok na maugasan ng di basol ko. Dahita nga minti bagbagak king ka, Palmer, anak ko. Kat api siyak ti ungtan nyo nanang. Kat nagaramid ti madi ni Maribel. Nagkirelasyon ditong boy. Ay, nagasa nga rason, dahita nga ikalintigam, dahita naramid mo. Ay, unayin, ay, sumalagay nga imutang kat kawarta kanya. Surpresaek ti asawa kong kunam. Gayam kat na ipaati mo, gayam ti kwarta nga pawit na kingka. Repe ananang. Rumbing na lang ko mga pakawanan na ka. No pakawanet mo, naramid na. Ay, Diyos ko, aya. Saan nga rason dayta? Inka alain ida. Inka agpakpakaasi iti asawam, agkidaw kat pambakawan king kwana. Naramid ko nanang. Aramidim ti amin, saan ka mamingga, aging ka nga di mo mapasubli ida. Wen, saan nga nasaya at ti naramid ti asawam. Na ilawan, angim kuna na nga, insarding nan ken nagbabawyan na. Ngayon data aramid mo nga pa nagsugsugal, nabayag nga bisyom daytan barok, awan pa asawa may di manugal kan. Ken ilimlimid mo ken kwa na, nga makisugsugal ka, nga ti aramatim isugsugal mo ket nagbanbanugan na. Nadagdagsin nga amang data ang basol mo, anak ko. Tadayta saan nga pa nakailawan dayta. Talaga nga sakit mo daytan, nga tunggal agbubodo ti dakulap mo. Ket sumapul ka iti pagkudkudam nga pagsugalan. Nanang. Saan nga nagbubudot iti lukdit ko, nanang? At least saan ka nagbabae? At least saan ko liliputan ni Maribel? Ay, unay ka na, unay nga pa nagrasrason daytan. Ay, Diyos ko, nadadail san ti panunot mo, Palmer. Inka kidding. Inka sukunin ti pamilyam. Inka agpakawan, iti asawam. Ay, apay, nadagdagsin ka ti basol. Nadagdag sa nabasol ni Jay may pananglipot ngam Jay pa nagsugal nanang. Ay, ado pa lang asaom. Syakti ka. Ay, nasyakti mabusor ken ka. Uy, nanang, inakon. Unay magdaytan. Siyak lang or tinaliputan nun. Siyak pati mapanagpakawan. Siyak lang aro din di tinakyan dat ulo na. Siyak pala ti aking basol ti amin. Unay magdaytan. Ni, gure ka.
agbubudod da kulap ko Mayat sa. Madam da. Tumbigat ko lahat nga mapan sukunin ti pamilya ko. Inapangkitingin paring kukoy. Mayat niya, agbubudo ak ni. Ureta dali maribog dito Nakmanipadas tigasat ko Baring mapaadok. Aging ga ita kasinyong ket saan pa nga nagawid ti asawak. Malpas matlat bakasyon nan kadag sublinto ni di Hong Kong ket saan mi pa nga naornos ti amin. Da kayo man ti pagsaludsudak kasinyong rumbeng kadi nga aramidik ti amin tapno no agsubli ti pamilyak, agsubli dagiti agiinak. Rumbeng kadi nga agkidawak ti pamakawan ni bakit ko gapu iti naramid ko gapu iti panang busbus ko iti dakkelagatat ng pawit na kanya angim rumbeng ka ding siyak ti agpakawan kat iso ti nakabasol kanya nadagsan di naramid nata nakirelasyon ti tumboy abi ni nanang siyak ti pabasulen na nga siya kanumalat ti rason no api nga nailawan ti asawak. Ta siguro gapot konsumisyon na kanya no agparikot kanya ket siyempre makulaapan ti panunot na makaaramid iti madi. Angem siya kano ket sakit ko kanon. Alagad aklo nagmad angem anang arti marami daga agbubudong arti dakulap ko. Nagsurat ak karod kada kayo kasinyong tapno malawlawagan ti panunot ko babaen kadagiti balakad yo kanyak. Anyat kasasayatan nga ramidek tapno no ti kasta ket maurnos matlaeng ti pamilyami ken ni Maribel nga asawak. Aging ga ita ket saan nga ammo dagiti anak mi tano umay dagiti anak ko. Umay damot ket di kanyak ta bisitain dakmet kastamot ni Lola da. Umay dakmet ikantimakan kada komporme. Saan kanuman kay bagbaga ni nanang da no ape nga no nagapaan mi. Basta ko nada ngem ti atap dalatan ket dati pa nagsugsugal ko. Saan da nga ammo nga adda na aramid nga maditi inada di Hong Kong. Rumbeng kadi nga ibaga kadakwa daw tapno maawatan daw no saan. Deta pa iti mesa nga panpanunutek kasinyong. Dahil nga ron ti baka buklan ti baka sarita kasinyong syempre. Kahit kumet nga maornos ti pamilyami angem saan mat kayat ti asawak. Ket siyak kasla madimod ti riknak nga siyak ti agpakpakaasi nga ornosen mi ti amin dinto nga naliputan akmet. Siyempre di pride ko. Di ego kas lalaki. Ay, iyon akong dagyaman ka dagiti makaited ti balaka, dagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga nang ted biag dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Palmer. Thank you so much, Palmer. Palm nga talaga, Palmer, sakto tanagan mo, Palmer, palm, dakulap. Sigurado ka, dakulap ulat agbubudo? Magmangking kata sa agbudo dati sa baling agbudo kuma. Alright mga kasin, iti bukod yung kapanunutan anya ti kasasayatan nga ramiden ni Sender. Ken, asin no ba ti nadagdagsen ti basol na? Asin no ti saydan nyo? Asin no ti kampian nyo? Kadagiti agasawa ni kadi Palmer nga napeklan nga manugal nga oreno saan nga nagbabayi angem isugsugal na deti pagbanbanugan ti asawa na nga ilimlimid na kenkwana wenno ni Maribel nga nailawan iti namin manu nga daras jag di tayo mo basta nailawan ngem insardeng nan nakirelasyon iti tumboy angem insardeng na kanon ken binagbabawyan nan saan nan nga inulit pay para kada kayo
Asin no ti kampian nyo kadakwada. Asin no ti kanunungan nyo kadakwada. Asin no ti nadagdagsen ti basol na. Alright, thank you so much King ka Palmer. Di pa nang iburay mo di pa kasaritaam. Kadagyaman akmet kadigiti naruway nga nagbuya. Ket mabalin nyo nga ro den nga balakadan isuna.